tawbirano thingi border fencing ji matam du su congress na pan matam du su CSO gi ward ta ba de government na adum tawhangi de ba ase fencing se even the matang da external affairs ministry da wa aina chief secretary on salaga aingo ai meeting tawroi makhoi na mase yam kana plate tawi boundary fencing se tohon biu na ada aikoi na mu matam du da praja gi sentiment CSO gi sentiment se sini hena maru oya na khandra da mai tong na ko ya gi de ari ba boundary gi fencing se adu gi matung da mu phana ko le pore adu hana mu lai ba BJP gi sarkar se gi mu no na mu boundary fencing gi da mu ta kan na thabak se paikhalak pane hari ba adu na aikoi na mase yamna holistic oina jengba manipur gi kari hani long term kari peace and stability masai ki drug ki karbar ki route oiba manipur se o helloi haring di border fencing tawna ba torok pasida ikoina ikoina government na mase yamna mase ai praja sing na mase khra mase cooperation pihom thoi adu mase da in khamada koi manipur government na gam haidi mase praja sing gi leiba apprehension se kok na ba statement ma phajana pihom thokpani manipur government gi meeting chalaga Bharat Sarkar ki meeting ga unaraga noi tawrisi kari no akhoi lam mangadra mangoidra hoji lai apprehension se ngangna ri base ya idi akiba fake the base tok do su myam jauri hariba ar fake to di aseng gadi border ki issue se state ki subject na tamina Bharat Sarkar ga Ministry of Home Affairs khangde Ministry of External Affairs khangde na khoi na tawrisi na karam bano hai se Manipur Sarkar ki mihut jauna phajana thabak tawmina ba ma darkar oi aduna tragadi government sina magi tokum thokpo mathau tawdrabra aina dumai tongna singnani adugo aina aroi bada amge round sida hiding badi mase certain adjustment khara tawbai aba khara kaina da certain area khara dadi kaina tawrabani na adjustment tawraga hena ekoi gi plus point hena atong mala kadabase border fencing tawraga manipur illegal immigrant lawaida ba drug ki karbar da thing bala kadaba overall madu ki point yangaga adjustment tawraga border fencing to honbase aikoi yamna sokang yamna emotional oye na koi loi khangi ko me se khoi gi lam se mangning de mangbai ji yamna nuai ti hariba aduna masigi wafam se yamna aikoina manipur government da especially koina hiding badi tawriba thabak khudimuk se transparency leina thabak tawbo ma changi hariba transparency is the uji kari ani satellite ki jokin nu kanone ko satellite se ngasagi image pithribi gi leriba any corner sigi image se lowa yaba low height paiba satellite ka sumayam leiri hariba ko ngasagi magi imaging tawba khotpa survey tawba se aduna sigi leriba thabak tawriba mayam se hariba kanogi border fencing tawriba se BRO borgasu border ngaiba Assam Rifle borgasu natraga Ministry of Home Affairs ki da Department of Border Management na malairi hariba ko border management se sigi makha da loi lagadoi ni hariba border ki fencing natraga border ki survey tawbo khopa kari kasi bo ba mokoina from time to time Manipur ki praja ki apprehension aidi mase kokna na ba explain to ba masange ba kari hani border ki pillar asukta 65 to 68 ki sini maduge along with the map haidare ko atraga hoji laiba physical infrastructure se karino ekoina Burma de pitho kadrisina karino ekoina ton loksin gadurino karai dano Canada, Arunachal, the Laudoira, Mizoram, the Laudoira, Manipur, the Laudura, Kuding Moxie, quite a Ganga River, Kuding Moxie, Katan concrete wena, was a people Gilariba, Query Mayam Singse, was a Pokumpi, Boma, the Kali, Hariboko, Masigi Pokumpi, the Bugit Tabuxi, Equina, Hojiparu, whether Manipurgi Home Department, especially Home Department, Simatang, the statement nama thokpa leite si sina si mi bo harsu lali bo harsu admai tongna thokpa si leite masi thokta basi makse government gi weakness ne hariba so hojiki chawkhala ba juksida di masi gi transparency leina sini haiba mayam se border gi matang da natraga fencing gi progress matang da jetna riba khone riba mayam se sini haiba se
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯏ ꯑꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖ ꯇꯧꯔꯤꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯖꯣ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤꯁꯤꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯄꯣꯖ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯑꯣꯄꯣꯖ ꯇꯧꯏ ꯑꯣꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯗꯦꯔ ꯑꯥꯔ ꯁꯔꯇꯦꯟ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯟꯗꯔꯂꯥꯏꯡ resistance to the border fencing. Border fencing is yam pambi sidi maitai khaptani hariba. Adu gate tribal ki group sing sidi moigi laiba certain khoi ki fencing ji leitragana khoi do nuaiba thabak khal leiri hariba. Amaramda socio cultural so high ko khoi je hana punna leramani. I think this gari hani India ga Burma ga leiba sigi boundary sidi kari hani artificial boundary ni kan su high ri bako artificial ojara su international border ne have se accept to khom thop ni hariba adana kwen peaceful oina leba ama hinge have taraga di ekhoi gi leba se secure oiba ma darkar lai secure oina bai tamta koi border fencing to darkar roi ade khudam ona have se America, USA, Mexico, the border fencing because lots of illegal immigrants, South America, Romdegilakwa, even India, Mexico, Pauraga, America, Texas, Nasimbo, Karimusam, Gada, Chauraba, fencing have in the same way, we have a right to be informed about the progress of the border fencing. Aduragadi ekhoi ke hena government je thaja wal legadabni adu manipur government masida wam tangang dadra tumina leibse 1400 ka 72 di demarcation si tawbal loire haibagi report pudi pabung leire ko adu hojik watli se kilometer 100 ka 71 khak wat pagi waroi ama sigi keno masu adumak leiri loshindabagi adubu hairiba demarcation si hojik pauba 171 gi sigi demarcation tawbagi waroi sinama hojik pauba purak pangam dribase maruoina akhogi Arunachal Pradesh amadi Kabo Beligi saruk ama oibagi wafam su pabung adumak palle Sigi matang sina masigi controversy se laibasina masagi 1643 gi manung sida 1472 si demarcation si almost loiraga su 171 se lotion bangam dabse babung hojik ai hang na panjaba wafam sina dum ko se sina dum oiga dori babung gi point of view dak main thambe babung se kano historical historian magtin da te adu koina RK Jaljit nei ba Manipur history of Manipur daga koina surangna sum thengna bada ekoi ge Manipur gi ningthau sing se from time to time yamna mapangan kalamba aduga Burma gi ningthau su mapangan kali ar kari matam da Manipur gi ningthau jena yam mapangan kan matam da hojiki hariba Kabo Valley gi size da Manipur ningthau na even hariba 1834 gi mamang da su dum lan se Manipur ningthau ngam ba yawi ar kari matam da na amuk Burma gi ningthau su ngam mi khoi ji khak leitana khana dana lerami kari matam da nuksina su yawi ko ada khwai dagi ekhoi the historically significant oje se hojiki sai taret khundak pasine hariba sai taret khundak busida 1819 dagi na 1826 paw se Burma na ekhoi se landarakna sahi Manipur da leba mi ayam se chelan chenba Bangladesh da chenba Assam da chenba Tripura da chenba sida natana Burma se matamdu da yamna powerful oiba maruana mi masingju yamba mokoina sinariba se samu ga sum sinaba aduna Assam gi leriba maruana hojiki koige apara Assam da lermiba koige Tai Kambu ka Assam gi ningthause moi ga su loina namthadana nga sai ge Assam phawba bar mis makha lermi hariba ada kom bada Manipur gi masa sing thousing ga mising hoi nursing hoi Assam da chatlaga reorganize tawdana Manipur lebi ne sing ba semdana khotana British ki mateng su sum lawi aduga Manipur gi matamdu da mathona faraba sipai ka sungthurokdana lan se 1826 gi 6 ki mase history dari Anglo Manipur
Anglo Burmese war haina dumai tong yawi war se tong matam se da Burmese sing se maitei gi ning thau gambir sing na ma khoi na takthok pa se hojiki khoi gi Sindwin river si wang wada leiba ma khoi gi palace haiga dra laisang ga komoda haina komoda temple haina ama lei palace oiba oi palace bo wa khoi gambir sing na takthok I maduda thong ga thang yalami haiba gi history azum loi lei hariba aduda Yalamba, Maduna 1826 ki wari ne ko ada lam se koi manipur na loksel labni na kabo village koi manipur ki oigada bni se ni manipur ki ning thongna hairmi se wore ba ar kabo village ki area se kamai to guno kabo village chorak na ekoi na pa bada manipur ki whole areas maina about 22,000 square kilometer lei hariba ada koi ga manipur ga Burma ga ani se ki Layamiba physical boundary se masina boundary aseng bani haibi wante ko international boundary ni haibinati aikoina satpa matam da tamu dagina hojiki kalemio amasung kalewa satpa matam se da masagi gari to ngasat pasida lambi sem hojiki Indo Myanmar friendship road ka se satpa matam se da aikoina ye thamgadana singi lam singji loina leiba ar oi thangwasina tampak oiba ada tampak ke lam singsina Burma gi lam gi mong do oina leiba haitare ko aduga ye thangwasina singsi even starting from my gamada ukhul nungkhul adom dagi lakura su singi lam singina koi manipur gi oina sum leiba dong tawi ada ekoi gi manipur ning thausina even kalemio ka daga panba ning thau ka si maithi ba pi dana ko dana yamna pangan kalami ada 1834 da thoi basi kamai doge da British na se Burmese sing ju them basu pamba Manipur ning thau busu ku them ba pamba ani se ada Manipur ning hona di kari han kabo village khoi oigada bni hadna kanna assert to basida Manipur ning thau je them boina Burmese sing na kan British sing na no shaurano na khoi gi compensation hariba lamje kabo village khoina Burma da Piki bagi the Kogi manga do Bodo, Hanjan Voina, Sahi Mada, 6,000 rupees compensation, Pini, had the Madam Yan, Peshasi Pyramid, British singer. Young Queen Oziki Kogi in Kamada, British Paling, Matamadu, Hopi, Brain Kali. But my own pyramid, at the Matung don't lie in a commento get Kogi Nehruna, Nasagi, agreement of Wa, Amalai, the Nako. Masiki agreement say 1953 Kogi agreement of my Prime Minister Nehruga, Adiki Brahmagi, Prime Minister you know, I want Male, yes. You know, my maming do you know, Habrakanoma Hibanine. Moise, Chida 1953 the Mokosi agreement Amatore, you know, Siga. Masiki agreement Sida Masi Koina. Near that Hiva source Nico, Yamakana must subject to correction, I must say Yamna authentic web source and adobo, near the AI in a Putropa information Neriva. Masiki agreement 1953 agreement is the Indiana and Sagi Myanmar friendly relationship and Pamba. I don't know, Sigi labor dispute when a lal, Lagadra and Kanba Kabo Belize, say friendly neighbor Webenina, Myanmar, the Loro High Gavagatu, agreement as my tona, in a Putora Hariboko. I must say, I'm Patabu water cannot away was not India always wants to have very friendly relations with Myanmar's neighbor. For India, Pakistan, Labor, Marina, India, China, Labor, Adugi, relation, Yam Kenny Hariba, India, the Santi, when a Leminava, Adugi, Mong the Dumtowi. At the Maitona, Masipi, he cookie, I begin Mong some late adobo. Was a young sentiment in the over, by days in Gedi, a coil lamze, Karpsamite on a Barasarkan, a Pitopi, gives there quite territory mangi, having no idea of pain, the Wazuxu, Indom bombs from time to time, some oi hariboko. Amato Lali, Natra, Kanasumi, having I don't know, top of debate a manico. At the Hojik Laiva, boundary dispute. Haigadra, Masay Barasarkan, must dispute. I was high hiding the point of Shubo. Was again, comment of India spokesperson, the guy say. Ada hojin hek hojin leba main objective ti kari no bara sarkar gi ngasai gi cross border sta tho iba illegal immigration lakpa drug ki karbar tawba human trafficking tawba natraga arms trafficking illegal arms trafficking tawba se masi gi problem se once and for all solution by se masi
boundary fencing ne hariba boundary fencing je loina bai da makta demarcation tawda ba yade demarcation je hoji ke hariba mol chang ge area se dani some stress se sai majgi border pillar se lokthokhi ba khothokhi sena maram hoidana mayak sengda ba ada especially barmai kambu sina koi manipur la ku siam lak ning ba adu khoi le ramba border pillar sing je moina from time to time hekta mase phuktok ba kari hani demarcation se boundary se masak khang masak mayek sena leitana mo khoi ju hone hani ba aduna maram hoidana mai tawna hariba kari hani mayek sengda ba sigum bagi kaino sila laini ada iban aina now chief secretary oiring at the su masigi 2013-14 ada the border fencing ji hora me hariba masagi congress na paligai matam su hora bane hariba hor ko matam se the su amuk si lam si mange na yamna yana gi kano su je ke koi gi maru hari soro yu satna maru na je ke koi gi kwatha khono ga lei bom mafam se da masigi boundary si mayek seng da ba masai turien du su mayek seng da ba mai tauna kon masai metai gi cs ro maya na matam du da masi boundary fencing ji to biro no khoi lam ji kilometer ama se mu he na sangchel le aduna a sang ba phau ji masi to biro no thingi de gi border fencing ji matam du su congress na pan matam du su cs ro gi ward ta ba de gi government na adum tawhangi de ba masi fencing se even de matang da external affairs ministry da ba aina chief secretary on salaga ai meeting to roi ko na masi yam kan na plate to boundary fencing se to hon biu na ada ai ko na mu matam du da praja gi sentiment cso gi sentiment se sini ha maru oya na khandra da mai to na ko ya gi de ari ba boundary gi fencing se adu gi matung da mu pana ko le pore adu hana mu lai ba bjp gi sarkar se gi mu no na mu boundary fencing gi da mu ta kan na thabak se pai khalak pane hari ba adu na ai ko na masi yamna holistic oina jeng ba manipur gi kari hani long term kari peace and stability masai ki drug ki karbar gi root oiba manipur se o helloi haring harga di border fencing tawna ba torak pasida ikoina mani ikoina government masi yamna masi ai pa praja sing na masi khra masi cooperation pihom thoi adu masi ra in khamada koi manipur government nam gam haidi masi praja sing gi leiba apprehension se kok na ba statement ma phajana pihom thokpani manipur government gi mi sing chalaga Bharat Sarkar gi mi singa unaraga noi tawsi kari no khoi lam mangadra mangoidra hojil lai apprehension se ngangna ri base ya idi akiba fake the base to do su myam jauri hariba ar fake to di aseng di border gi issue se state ki subject na tamina Bharat Sarkar ga Ministry of Home Affairs khangde Ministry of External Affairs khangde na khoi na tawsi na karam no hai se Manipur Sarkar gi mihut jauna phajana thabak tawmina ba ma darkar oi aduna traga di government sina magi tokum thokpo mathau tawdrabra aina dumai tongna singnani adugo aina aroi bada amge round sida haining badi mase certain adjustment khara tawbo ya ba khara kaina da certain area khara di kaina tawrabani na adjustment tawraga hena ekhoi gi plus point hena atong mala kadabase border fencing tawraga manipur illegal immigrant lawaida ba drug ki karbar da thing mala kadaba overall madu ki point yangaga adjustment tawraga border fencing to honbase ai koi yama sogat pham thu ye nai ama round sir samai thamjage okay thank you very much thagachari makha chatha pabung khogi oza harishwar goswami ne su hajik thambiri se hariba khoina phangjaba report ki matung inadi india ga myanmar ga gi border si 30 km di lo challe habasi aran baibadi masi aran ba wafam oigadori bani habasi Ozahareshwar Goswami nadi thambiri ba 2024-2025 ki report ki matung inadi 9.214 km ti completed oire aduga SPF sarkar manung da 10 km sina haire adugo yes approve taw bagi wa leire approve taw bagi leire adugo sidadi 30 km loire haire adugo hana dagi su da khogi border gi dispute oiriba mayam lotion bagi Ozahareshwar su panbiri dana sida high ribang asi pukhatliba topic sida adum 65 border pillar 65 68 se yauriba adubu sida border pillar 64 to 68 ko pabung adagi 75 to 80
81 to 95 sigi settlement si masu pubi rao haibagi kaino masu pabung lei kwa ado still hojik su sigi si ozana su dum panbi masi border dispute se akhoi not only in India not only in Manipur prithvi gi mafam khuding maktabudi masi dum issue ma dum oiraga lei ribane adumakpu masi hariba kano si border pillar mapan oidoine ba pabung 64 to 68 75 to 80 81 to 95 si masi need settlement haibane pabung adubu lotion bangam de haidana dum stuck tawraga masida development ambo laite haibase dum haire si laitringa gi marak sida akhoi exchange policy gi wari di laksale adu oibata gadi pabunggi kano point of view da sigma tang sida kari kamaina thambe pabu yai lai ma kano lamgi tang yamni emotional oy ana khoi loi khangi ko mi se khoi gi lam si mangning di mang ba ji yamna nuai ti hariba aduna masigi wafam si yamna ekhoina Manipur government da especially ekhoina haining badi tawriba thabak khudimuk se transparency leina thabak tawbo ma changi hariba transparency is the uti kari ani satellite ki jokin nu kanone ko satellite se ngasagi image prithvi gi leriba any corner sigi image se lowa yaba low height paiba satellite kasu mayam leiri hariba ko ngasagi mai imaging tawba khotpa survey tawba se aduna sigi leriba thabak tawriba mayam se hariba kanogi border fencing tawriba se BRO borgasu border ngaiba Assam Rifle borgasu natraga Ministry of Home Affairs ki da Department of Border Management aina malairi hariba ko border management se sigi makha da loi lagadoi ni hariba border ki fencing natraga border ki survey tawbo khopa kari ka sibo ba mokoina from time to time Manipur ki praja ki apprehension aidi masi kokna na ba explain tawba ma sange ba kari hani border ki pillar asukta 65 to 68 ki sina sini maduge along with the map haidare ko atraga hoji leriba physical infrastructure se karino ekhoina Burma de pitho kadrosina karino ekhoina ton loksin gadurino karaidano kanoda Arunachal da lawdoira Mizoram da lawdoira Manipur da lawdora je khuding mak se khoida ngangna riba khuding mak se kaitang concrete oina mase people gi leriba query mayam singse masi paukum piba ma darkar lei hariba ko masi gi paukum pi na bagi thabuk se ekoina hoji phawru ubada Manipur gi home department especially home department si matang hida statement ama thokpa leite si mi bo harsu lali bo harsu admai tongna thokpa si leite masi thokta basi makse government gi weakness ne hariba so Ojiki chawkhala ba juksida di masigi transparency leina sini haiba mayam se border gi matang da natraga fencing gi progress matang da yetna riba khone riba mayam se sini haiba se ekoi phajana khanghan ba ma sangi ada maru oina thangai jengwe di border fencing sida yam kanna oppose tawri di kuki gi jo community gi sinu su yam oppose tawi adigi naga gi su oppose tawi gi maram je koina hide fear there are certain underlying resistance to the border fencing border fencing is yam pambi sidi maitai khakta ni hariba aduga te tribal gi group sing sidi moi gi leiba certain khoi gi fencing ji leitragana khoi do nuaiba thab khar leiri hariba amaramda socio cultural so hai ko khoi ji hana punna leramani I think this India ga Burma ga leiba sigi boundary sidi artificial boundary ni ka su hairi hariba ko artificial oijaraga su international border ne have se accept tawkham thokpani hariba adana kwen peaceful oina leba ama hinge have taraga di ekhoi gi leba se secure oiba ma darkar lai secure oina bai tamta koi border fencing tawba darkar roi ade khudam ona have se
America, USA, Mexico, border fencing because lots of illegal immigrants, South America, even India, Mexico, America, Texas, fencing in the same way, we have a right to be informed about the progress of the border fencing. Aduragadi equine uncle Hana government, Taza Legadavni, and the Manipur government, Masida Wam, the Ngang, 2 minute labor say, Masi Faroenacally, public concern may have the address to come to Yena, either my to Isaac. Okay, thank you very much. Sakachari Lushalapaday.